Burundi wahawe ijambo ko byemewe na nyiri ijambo. Mumeze neza cyane rwose. Turifuza kumenya urugendo rwari rumeze gute, mbega nta kibazo mwagize, ntacyo baca bagoye kugira musore gushika hano iwacu mu Burundi. Iyo bari bayiga kangahe mushitse hano iwacu mu Burundi? Niki kintu cyabatangaje muri minota mike ya gusa bamaze gushika hano mu Burundi? Dufite press conference ariko turifuza kumenya abarundi bitega iki na cyane cyane mukaba muri bamwe baririmvyikazi bakunzwe cyane hano iwacu. Ni bitaro muzo gukora ku munsi wa gatatu abarundi bitega iki? Bizera ko n'ibinga bizomuguruka. Gospel Entertainment Limited iri mu byo yiyemeje gukora nabo turi kumwe. Mu bo turi kumwe twaje turavuga gute umuziki guhimbaza Imana, indirimbo mpimbazamana tuzigarukira. Turavuga ati reka uko amezi abiri cyangwa atatu bahaciye dukore dutumire umuntu abantu bose bakunda yiyumvamo kugira ushagure MI Entertainment si kubera ko ari jewe nabiteguye canke ubundi muntu twayicaye turavuga ngo mubona nk'ubu twofata ndemaze kudufasha guhimbaza Imana gutaza Imana. Ikindi kibazo mucamubaza mbega kazaza guhamagara abanyamahanga gusa oya bizovana namwe uwo mwifuza, uwo abenegihugu bifuza kutuzana. Twari mu Burundi kuko ururimi turirimba turumvikana neza, umwami twizera n'umwe, ni hafi yacu, bijyangura kugira ngo byuke nje kuririmbira mu Bwongereza nsimbutse Burundi baramamagaye imbere. Amen. Sibyo rero kwisanzura ko of course aho ni heza barisanzura, ahubwo uzambarize concert nanjye nzaguhe televiziyo mbaze ngo ko nabonye batisanzuye bite.